iyo abantu barimo basubira inyuma, when people are backsliding, basa n'abagize ububyutse, they seem like people who are in ariko great revival, bakadohoka bakava mu nshingano, bakava mu mirimo bakoraga. and now they start not participating no more in their Mu duties. gitondo cya kare naje muri nibature gitondo mu cyumba cy'amasengesho. Early in the morning, I came to the prayer room. Pageze turasenga, twari kumwe n'abandi. I came for the morning devotional and we prayed with other Ndangije people. mbabaza ikibazo, ndababaza ntese umunyamasengesho yasiba kuwa kabiri, agasiba kuwa gatanu, agasiba ku cyumweru, akaba ari umunyamasengesho. And I asked them, can someone not come to holy gatherings on Tuesday, on Friday, and on Sunday, and they be an intercessor? Iyo Is that umunyamasengesho possible? asiba amateraniro yera, When an intercessor misses the holy gathering, ntabwo aba ari umunyamasengesho, they are not an intercessor. aba ari umunebwe. They are spiritually lazy Ubundi people. kintu kiza kikwereka umunyamasengesho, What shows you a prayerful person? agira inyota yo kuba mu rusengero, agira inyota yo kuba mu materaniro, kuko aza yumva umutima we warambiwe ko igihe cyo guterana kwera kigera. They have the thirst, the zeal to be in the house of God, to be in the holy gatherings. They are always seeking to Inyota be there. izamuka muri we, akumva afite ishaka ridasanzwe, akumva agomba gukandagira mu nzu y'Imana. Thirst rises within them and they say, I have to step in the house of God. Kubera iki tuza twinginga tuvuga ngo Mana, abapagani nibakumenye, nibakizwe bave mu byaha, Because you intercede and say, Lord, we want the pagans, baze and the dusenge, heathens, the baze unbelievers turamye to Imana, come from sins and come and worship God. baze tuvuge Uwiteka. May they come and speak of the Lord. Noneho ndababwira nti abanyamasengesho bataboneka ko mu materaniro baba bari. And then I asked them, where are the intercessors who are not available in the holy gatherings? Ndababwira nti abo banyamasengesho rero bataboneka mu materaniro yera, And then I told them those intercessors who are not available for the holy gatherings, baba barasubiye inyuma, ntabwo baba bari mu murongo. they are backsliding and no longer in the journey. Amen. Amen. Je imyaka ngize senga, Now the years I've spent praying, iyo nasibye amateraniro when I miss the holy gathering, mba numva nakoze icyaha. I feel like I committed a sin. Mwumva ukuntu bimeze. Understand how that is. Mu 1989 mu kwezi kwa kabiri nibwo natangiye. In 1989, in February, that's when I started praying. Tangira mu materaniro, And I started praying in holy gatherings. nkarara mu cyumba cy'amasengesho, And I would spend the night in the prayer room. bwaca nkaja mu kazi, In the morning, I would go to work. bwira nkaja mu masengesho, In the evening, go back to praying. igihe cyo guterana cyagera nkuku nkaza mu materaniro, When time for holy gathering comes, like right now, I go to haba the holy kwiriza gathering. nkiriza ngasenga, When it's time for fasting and praying, God fast and pray. ndakura, And then I grew. ngenda nkura, I grew, ariko sigarana inyota yo kuba mu materaniro yera, nsanga ni umusingi ukomeye. and I kept having the thirst of being in the holy gathering. I found that to be a great pillar. Kwinginga biraza biba ubuzima, Interceding became my way of life. biba ubuzima, numva ngomba kuba umunyamasengesho ubuzima bwanjye bwose. And I felt that I should be an intercessor for my whole life. Nza nibaza igihe nzaba ndi umusaza ntagishobora kwiyiriza, I asked myself, how will it be like when I will be very kavuga ati icyo old gihe to the point I nzatungwa can't fast n'amasengesho anymore? nasenze nkifite imbaraga, And then I say, I'll be living by the prayers I prayed when I was still. ariko nkasigarana ririya Strong. sengesho tuza tuvuga ngo abasaza n'abakecuru ntabwo biyiriza ariko baraterana. And then I will continue with that saying that Kavuga ati people icyo who gihe are ntabwo old do nzaza not fast niyiriza and ariko pray, nzaza but they go to nterana. holy gatherings. And I say, I will be going to holy gatherings still. Mwebwe mutazi akamaro ko kwiyiriza cyangwa se ko gusenga, nagira ngo mbibakundishe. People do not know of the value of fasting and praying. I'd like to exhort you Kwirukana to abadayimoni. love it. Casting out Kwirukana demons. abadayimoni ni ibintu biba bimeze neza cyane iyo urimo usenga. Casting out demons is something that is possible when Noneho you are wahura praying. n'umuntu urimo abadayimoni ukabategeka. When you encounter someone who has demons with them, Iyo you ubona ukuntu are able to urimo command them. utegeka abadayimoni, ukuntu babuze amahoro, barimo bavuza induru kubera ko bakubonye, uravuga ati kumbe Yesu undimo arahambaye. When you see people who are under the control of demons and Ubundi they mu start buryo bwo shouting gusenga no kwinginga aba and ari ibintu crying byiza out, cyane, biba you know that biryoshye, Jesus wumva ari is truly byiza with cyane. you. Praying is something really good. Kwirukana imyuka y'abadayimoni Casting out spirits of ni demons. byiza, It's good.
ariko ntushobora kubikora udasenga utiyiriza utari umukiranutsi. However, you can't do that when you do not pray, when you do not fast, when you're not a ugomba righteous kuba person. umukiranutsi kugira ngo ubashe kwirukana abadayimoni mu bantu. You should be a righteous person that you may be able to cast out demons from a person. ubwibone ni dayimoni ikomeye. kugira ngo wirukane iyo dayimoni ugomba kuba ukiranukira Imana. Pride is a top demon, and you should be a righteous person to God to be able to cast it out. gusenga dusenge dufite intego. I'd like to exhort you to love these prayers of